Үрігін бұлдыр хесеплі күрагансем. Уже эфирда ирхите бел пурнеде ошы салам шедерет бір. Паян бір матрахынара улька элмен Чуваш Республикинде профессионал писательзен союзен ердющие. Культура тавадевишле ищеня прозаик. Сылық сунадып? Сылық сунадып, Санна Марина. Сылық сунадып сире хесеплі теле күравышызем. Үйдуғы қадылесе келдері перен күрагансем бали? Чуваш Республикин халық писатели яда перен кам девишне же писательзен жень. Пірремі же. Нумай болмаст и бір Чуваш Республикинде писательзен бе журналистен Канаш Союзе шыржыл тулдарны не палладорымыр. Шау ятпайын дей бір шагынбек буклет қадірлене. Кундайынде писательзен Союзен истории кыштақпур. Шауынбегех Россия писательзен Союзен председателя Николай Федорович Иванов саламланы дебур. Шауынбегех и бір календарь кылардымыр. Шагынбек календарь көйінде манын парнезем болеш. Канаш пірлік терімір, союз терімір. Меншін Канаш союз тезе балырдат бір, Ольга Геннадьевна. Ку хажат шуменде ергеленне союзінде ол шағынба ятнеде Канаш паны болі өндюхне писательзем бе журналистем пірле бұғынза хайзен пірле живне ергелестезе бұштарынны шағынба өземінде шақ Канаш хажат шуменде Канаш союз ергеленне. Журналистембе бірле, жаплавет? Журналистембе бірле. Журналистен Союзен председателя Валерий Петрович Комиссаров покалаш зайын дебір, шак уява бірле ертерестезе жоғышларым. Өземде худшынче шак уява. Ишлегала жозем, нумай бүлжеш, чи малданын дегунда Николай Федорович Иванов, каларам Россия писательзен Союзен председателя, паанхигун литературын вырыне берге доклад еврех фолкала забаде, Чуваш литературе, вырос литературы жуменде әмілі вырынны ешінны берге галашырмар. Шаан бігекін дегунда хираушы зенжен де чилай же бұшламы жінжен бұшлаза союз мүлі ергелене, дада мүлі ішсем дұза ертеріне бергеден и бір бұрнеде білзек тек аймас бір бұл. Шаан бағында инде Чуваш патшалық университетінің профессоры Виталий Григорьевич Родионов, тогда журналистен Союзен председателя Валерий Петрович Комиссаров доклад тузабадиш. Николай Федорович Иванов индевал расшири писательзен перлешен ердюши иги гумнуха гильже. Шаплаве депин уяв байшихын терле конференции шаврасы дерсем иги гуна бына. Паллахылчак Россия писателезен Союзен ердюши кильни перен уявал сум гюджи. Выл пидину майкала забаде вот паанхигун мінлешлі мілле, хош мілле жанр зембе Мілі жанр зіне адаландар малашан бергеде калажу бөлде. Уяв перен иге гуна бөте. Премеш күнненде бір перен правление члени зіне, пайда же зіне, шак Николай Федорович Иванов падада, Чуваш Республикинде культуры министрбе Светлана Анатольевна Каликова бадыл болдардымыр. Шак ушлі калажу бөлде, күнданде тебе еребе сүтсе яврамыре бір шак маларақ каларым, шак үйдізен бергенде Чуваш литературин паянхи күн жулі, вырыс литературе, Шуменже тогда вот малалам лешлемеле. Шаугунахинде Николай Федоровича Чуваш Республикинде нации библиотеки ерцебыны бе, на улаган зембе, да ширавши зембетли болдардымыр. Кунда да инде пиде тепле галашы болса ертіре ширавши земде, тухса галашыре шхизен жухурзене білдердіш везем. Иккемеш күнненде берен варашак Канаш Союз шері жол дулдарны не халаллаза вызык пуху ертіре. Ольга Геннадьевна перен курагансем шыңгралама бұшларыш, шиғын архависембе юради. Үрігін сунат парсере? Үрігін бұлдық кереде. Хура барашын чежи? Хура не барза бұғашын. Итлет пір. Ремеш писателі Илбек Мигулая маржи. Шапла, Илбек Мигулая. Нежемі шылда? Терес хура. Тивишне жиышак, хизеплеяда. Ой, давай пәлдіқан мақсат. Пенде дагар жерсетмелемі шылда. Илбек Мигулая Халинде хыврақ қаларырынде? Көйінде пірле үйді бөлче берін, жанба дүрек қалам. Чиннебек табақ сире, терес хурау. Кам болады ресер? Игорь Петрова, Чечмезенов, Шамсумовский районе. Комалла, Ольга Геннадьевна тень кебір үйдуда бұр бұлға? Халлеге шук. Кебір үйді не қаламасыре? Шук.
Парнин де шагынбек, ундан республикара писательзем бурныча, союз бурныча, подемышле мле адаланы шинжень каласагдартна. Шапла ведь кискенде булин. Шапла кунда инде малданги истории, да паанги гун, мле бурнать ваш республикинте профессионал писательзен союзе. Сону гердик сембе, тогда ширзагадартный бегында илемлетне. Россия писательзен союзен ердеше Николай Иванов каларырынде вырос литературе чумынде, чуваш литературе мля адаланы шинжень калашыры десе. Еппен плескелет пирень, вол мля гурать пирень чуваш литературе, Россия далкыжынде млерех адаланыне. И берена малданчак правление пайдажы зембетель был ичень, хамртел был за калашса Ильдемер, индегунда Валерий Тургай, пульче был калашура, был да каласабаджаномай, пангигун чуваш литературе пур, адаланать. И берде хамр правление тепеши зенжень перевел, шамрак авторзине литература ишне явышта России. Тезе шухушлат пыр, шагын берге калашырымар, візене еше юратма хынықтармалла, шаг ишрен пестермелемар, пөчіккен, ширав жезем үстермелі візенжен. Шагын берге бір номай калашырымар. Пирень паха тестехсене литературари, прозари, драматургири, поэзири, лайх тестехсене вырысла гучармазан, Рашири ыты халсем вулаймаще, плеймеще, таныштарза бұғаймаще. Палахинде пирень антологизем, оги, кларсады жахайлашке хатра шаплавет, литературы жылдалгинде мушлаза, кашни жанр бах шаплавет. Вот анжахта вол шиделексер. Чыннебехте вот литература, вот пызык пөлдерішлі хайлавзене вырысла гужарасивыл паангигун тень кыштах евардарахта были, мен жіндезін кужару жезем, сағал берін кужару жезем, еп поэзибе галамаста, поэзибе пурбалаған жақтачак пызык калыбышлы хайлавзене кужарас енебе, чыннебехте еварлық сем пур. Кондалармалла ишлемелі. Анжақта вот візене вырыс езетерзек каларын марина, візене берін вырысла кужармаллах. Улаган зенгирше деюзе, тогда берем чуваш литературе пурныне, шленине, ыты халық семде, вот выросла гужарзан, ыты халық семчелге жіне де гужарма пуле. Шанбада вот кадартмала берем хамырын писатель зен ішіне. Смахран Россия шайынже кужарушызен семинарызем эшлеші. Тәрлі конкурсем, анлы, сарылны Россиябе, тенжереде, перенме шыравшызем худшына шиунда, Терслезе бұға ши хойзен вайхалне. Чыннебехте хойзен семинарызем бұл зайрытне берге, перін пада пілдерюзем ерашсадарашы. Ебе хамырушканалар дады бізінде, перін шырайшызем ұнбек семинарзене худшынашы. Пілдердегінде Чуваш Республикен нация библиотекин жүнбек семинар ертірі шырайшызем, перін худшынжеш. Кужароба ішлестеген комылызем, шамрықсем худшынже де бұр берін. Паянкегін өзем кужарашы, шуғышла найгынамаргында өзем ішлеші кужарашы. Смахран хамарынынде прозына елес пулзасын Николай Максимов хайлавесене чувашлада вырыслада ширать. Унзырбышне Зоя Романова, лайх тестехсем гдартры кужарса, паха романсене чуваш литературы инди палла хайлавсене гучарса. Унзырбышне Ирина Митта гучарать. Пурбирень, шукмарха, анжахта кушиделексер, тень подстрочниксен ерге бірліксене гура, Рашейри вайлы гучарычысене явштармалаша кеше. Ку эже пушинма юрать палах. Шабахта вот парьенче нельзень, ширавше хойн, хайлавня хой гужарзан, тень лайхрахта полна булече. Мен жендезень вол хойн героизене, хойн сценаризене пидиаван билет, вол везембе пурнна. Чигерли вол хойн хайлаве мен бевишленіне пелезе, вол шак кужарна выхатрада, ужину земде гритме булдарать, вол авторын ерегевет. Ку пидиаван полна булече, анжахта ширавше зем. Анжахта игетелхе иге тенже. Шапла жана галашын чебе был, шабақта ку кышты еварлық семде калар задаратма булдарать пуле, анжақ пур езех үтерезех каларын бері Николай Николаевич Максимов был, вырослада, чавашлада пиде аван жирать, пурын бек ширав жезем. Ку вырос ширав жезене явыштара себерге, ебе теплин калама булдараймастап, паллах. Анжақта шуғышлама булайт, шуғышламала койды берге. Хой выходенже пиренишак профессионал писательзен союзех ыйдуба духныча министерствена, хамарын культуру министерствене, шал ыйдыва тебе хурзах, аджасем вали ширагансене грант тузабадиш. Бұл шул серен пулзабырадынде. Пиде аван ведь?
Хавхаландарать, нумешне ширдарать, патикизем вали, терлюземри адясем вали. Шалмигех грант пулзан чебирен, кужаручасем вали смахран. Пидяван был на поличе бізан бәкелі жейдіп. Союзын іштемеле жагым бірге. Шуда илет бір. Правление ребалахынде онда сумлы ширавшысем, халхивықтыра шанда вырза іштеген ешінде, темдезесінде. Мінле ішсем туза иртереші күллен смахран шак түлевізір іштеген ұшқын. Пала хибер ларузыне частяза хиртерме таражат бір. Түрлі мероприятие зембенде дытлара хебе маларах каларым берен төбешсен жен біре был, шамрыксен бешлесе. Тел бұл өзіне частяза тұқса жүрет бірінде көвіл палы инде, он заре біріне емпледе бұрынма бұлдараймас бір. Шавын бегех Чуваш Республики нация библиотекінде и бір хамырын семинарзіне еттерет бір. И бір писателін бұлдарулықне бұқса-дұқса, шавындан инде шамрыксене вренмелі пидинумай стажезем калана каларшсем пулаще онда беринак. Хидес вахытрахинде брага хведер уяр прозине бахсадухма палыртна, конда ебринде пулас писательзем дезех калас келет, паангигун Чуваш уйременде филология, да журналистика уйременде вренеген студентсем берге и бервезембеде беринчерав жезем тухса жүреще везембеде частазак тел булат провод шак семинарайнде бир шав шамрыксенеде худшындарашын кашни семинарда кашни ширавши хыне вали менде булзан илзе дугать. Ольга Геннадьевна, кураганзене кыдарца илерха шак хамырын союз шершил дулдарны ятпа иртерне уявра үгерне репортажа. Похатпыр. Шершил подемлейдю туза малашлых перге шухышламалы тапхыр. Перемер хушинде шершевра чилай улшуну булса иртне. Халық нумай хура жордюсне. Ширавшазем вара хойзен хайлавезенде самана сынарне, эдемле хадалановне, халық чунне сымақпа үгерсегдартна. Хойземде вышлых термиазабе варжевуде видердухна. Аплабулин тетезе калас келет коллег перин чуваш литературе пор, чуваш литературе адаланат. Ширып уражинча трат. Шенеренде шене хайлавсем коншуди курашша. И табан литературна малла адлантарашша бізем. Терлі жанрызым бұрды ешлеш, проза адаланат, поэзия адаланат, драма адаланат перін, шавьені бейлсесін бұрнат бұр. Союз чымырданны вақыт патне давырнас болзан, писательзембе журналистсем виши жылгына бір-бірлер жүредіні. Пендеді ғыржер вадырдыватымы жылда СССР ширавшизем Союз сергелені ғышын уйрымышар бірлік решлемедідіні. Пендеді ғыржер тұғырын біремі жылда Республикари писательзен Союзы де иге бая байланса гайна. И бир писатель союза бетади жиган зашли, пер иге союз килежу туна, теми жил кайрах, и бир он ба килежулен, тарля мероприятия земперлер термедрожат пер, шак хавгаландарын жухне, награды замгадрлен жухне, писатель журналистине, и бир шагазине де гучнат пер. Уявга жинде илемле литература адаланвне пызык тюбехывнышын Николай Деветкеле Чуваш халық поэдия хисепле ятпаджыш. Чуваш республикин культурындава девишле ищене яда девишнесене де кундах тисларыш. Паянхи көткіс тапқырда да калемыстың вырыне малды яваплы вырында терехайынс махинже Россия писательзен союзіндердеші Николай Иванов. Пирен уменхи ширавжысем негесе хурзах варна комыл сибет, патриотизм дуймесене шәне ару чүндеріне хидересі хальхисен тивеше. Валда литература адаланывне пызык тюбехывнесене хисеп худесембе медальсембе тисларе. Валерий Тургайт ваш халық поэдия литературы тава девишлешсем жен медали девешірі. Шаржул гаялла матур хастар чавашсем перле пуштарнза ширма полегенезем, ширма юрадаганзем перле пуштарнза хозин перлых неду загуна. Умбек нации республики зене или спузасан ибер парремеш. Урухшук, кого суилаза или не зенеже. Шесть пельжерна завозение, шесть пельзер. Нигам да черма булдарайман. Нарспи поемана Константин Иванов Сарбушня. Нигам да черма булдарайман. Хузангайса визене, хузангайся черма булдарна. Иберде паян тарсибе шакшал баудатпар.
Чиза девичнезем хушинде союзра шамрыксембе шлеген уйрым ердюши Ольга Федоровада. Она Гребенщиков ядерлі белуха медальный бан изербушне Россия писательзен союзне илдеш. Халі бір бұрды жират бар. Түрлі социалы сетсенже, ешеге де қарсағырат бар. Менде жұғыш келет, шамна шерна дезе балардат. Анжақта литература бол, бізік яваплық. Онда кашны зымахи влагана чүнне видерзе бір үйдівін хуравне топсабама болышмала. Шамвады бір шамырық сенженде, шавын евір хайлап земгідет бір. Шамрыксем литература әжейіне тұрдынны савындараган болым. Анжақ асла уруризене пуласлы хыды жуғышлатарад. Тванжерхебе галашаган, булаган болзан, палахінде литературада малала адалане. Үттүйді зәмбәлшігін литература бұласы. Ол общество үйді бегалы бұрында. Шаржион бәдімішле бұрны жебе. Халық, үтті халық сәм құшын зембіле бұрны бе. Тада үтті жанбәк нации үйдівізем мүлі жайра бұлдың сәм келеді. Пірлешсе пір вайбулны, әшлегене хавғаландарса, пулдарулықне ұшма бұлышны, пілдер әшледесі жұтлад пірліген халхи ердюші ұлка елмен. Апла паянхи жиравжа союз кирлі. Уйра вырдаган пар бучах, епеден бучаха буштарны піргілде. Хожын білдері жі бұзықырақ. Уйрын вырдаган бучағын, ешек бучақсыны буштарны піргілден. Ыштан ыдларақ тыры дуғайд, епшавна калашын. Паллах ширав зем хушинде бире союз мүндіма керлі, тезе калаган земде бұр. Анжақта, ыштада бұзын қаймала жүхне, ишлеген жинын хизебі де болмала, хизепсем илні жүхне, ялана хыйдашы. Сиренбада пыма юради, ебір шират бар, сирен союза кеме юради. Союз кирле, мен жіндезен выл пірліхре яланақ вайбулна. Мана ытлара хамыр хыщан удаган яшкерім гызыкландарать. Пыращи, пуривесем. А Ольга Федорова, тогда Ольга Австрийская, мана биде савандараща, весеняк шак ларура Россия писательный союзын ешне дейлді шаплавет. Весен редакцинде издательствора эшлені май, шамрыксен, тандыжысен, генегисене, плана кіртсе, булаган батне писательзі шидермеде булдардыш. Міле савынышыла. Міле эшлет сирен правление, он байдашысем, шак идуба. Правленинче берін шамрак авторзен бешлеген секция бұр, Ольга Федоровинде шабақвал оның ердюжем. Бұл қойын байдың жетістезақ шамраксыне пұштарат, өзембе калажайд, республикара черлі конкурсем иртіне берге бір өзіне пілдерзек тарат бір. Паған хигун шамраксем вали литературына кірзек аймалы шулзем пиден умай. Перен вғытраун бек бұлман шел болінде. Халі библиотека зем хаземде конкурсем иртереші. Халі министерство зем конкурсем иртереші. Ага ебе пілдер комиссия члені бұлнамай, калама бұлдарады пьеса жира себе пілдер конкурс иртерепедембе. Вундвада пьеса че буласы, онда конкурс адаратына. Министерство берене ал жеревізен конкурс не ертерет. Онда худшын мамай бұр. Кине тем плана кертмен кинеге бұлзандана калар забара шекайран түлевзір. Ебе те бір худшын калас келетмен шамрыксем сенженде серин пулдарулық тапныне ошрач пулдарулық шагынбек ширас пулдарулық тапныне пуррине сизедер бұлзан тархашынша конкурсыне худшыныр. Берен литературын тосмыжы болмала. Пангигун серинбе ішлеген паллы жиравжезем, халық писателізем, керек хош вақыт радавізем, хойзен вақыт нешерлемезер серин бейшлеме қадыр. Ширавшайшы, сумлайш, пархадарлайш. Хизепле урагансем, шагын ба хамырын бұларма бешлет бір, сығы бұлар, кебір ытлары күнчен.